ka AICS haki lai tili jika hikai bantip yakakor komputer Haribhoi district hanongpo ha umsning bat habhoi rembong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tang kata rengi diru yakakor komputer hakador kebabit bat kimar kibat tip top. Chapel making training lani ke jika ban hikai kumno ban sana slipper sni kabla wanra jaga North East Institute of Professional Studies Hanongpo Town Shopping Complex haka kamera kaban laispa penrung kerteng yelade ban yo jihikai dagabopun hau number kendai pra hendriu RUA kendai lai hendriu not pra kajing nangla jong isamla ile kai football jong kedong Ribhoi ban nangkiu kerdan na kawai kelempong syakawai pat bat kajing terisitom jong kinong yelam nang ki klub baper kala nang pau kat bagi sngi kila nang yaj bat kat ba ki jingi lekai na ki lempung baper gidon kinong lekai football na Ribhoi district kumban syuong ba kila wan bahasa khamat bat ki wan ra ru ye ka nam job na ki lempung lekai babon da kajing sung i jing ni kajing la jong ki samla ka thany ban nang kiu ha ki jingi lekai football ha ka jinglet lekai ka kanhon na ka shnong mautari madan se ka jingi lekai Meghalaya State League ka bagini ka jingi lekai kadang ya cha Hanin kesngi kata haka lai pawai terik unai wing arjar arpsau kadba ka Mautari Modern Sports Club kadang penkrek bani khoni ya ka jingi lekai persya ya ka nyo wasa uba roki marwen ubade we na kirang ba ubaju ij bha bat sngo tanat bha ban krisyan ya kisamlai lekai ulalej ban aiman simlang ye kiti kisamla hawa yejer haka jingi don lang jong rang ba shnong ka shnong Mautari Modern nang tau ba bilang do ubade chairman jong football committee ka RBDSA lembat kiwe kumban supen kan mau ba ka jingi lekai ka ban nengkong ka Mautari Modern kala penrem ya ka sing bhalang sken talang badah kene ka sin lekai ka baaro ka tahanin ka sngi ka Mautari Modern kala job biang sajisin dak ba penrem no ya ka hanyo wasa da arkol lanat na ka jingdon jongi kan honi lekai ki bla penmi na Ribhoi district kala long ka borom ka bakrau na ka jingla jongi samla bani lekai bah Yes, sir. I know. Abang ai ya kan jingpoi ke jompi jing simenta jompi oleh MSL di nadu bang Islam bani nasional abang awan dan kenduk pi satu samla nasional kamen sim ke bang kitin ke bang nakwa hi nadu waskan hi lomba nginya don kan kumlo ban kencil di kun samla antong hak game sang sports mo di ngabe kenang nadu sering masih ke bor ba first game dilai kai bha di halapor ke bang kim na sendok attend first game terintasi ngelafon di presiden ngelafon sudah trilo ya tembe balak dong don ngijing andur banwan kenang susah dulu kalau kita tidak macam sim pisia nam kita lap ni kai ba no alves dengan play head coach mo te apa macam lap macam ni te tai jing kerpa cuma pun ki players be discipline part of discipline jom be a sportsman spirit kermen ba kajing job ka jom pi kajing wan jom pi bajing letas tu sini dan dia dusah bahaya ka dong bertahan ke jumi hantam ya ka dong bertahan usni ke jumi bat Ribhoi ro te kulish bun dan mesti dilapor te ini jing ai subha jong ya klub mo ngadon baru ke klub dengan nang idon dulu tidak minta ka nang terong lagi jing ka shop pi Rekomendasi untuk tim kebal Taika memang nyawasa gede tim kebal pokoknya sini di dom ada deh Meghalaya ada di job lagi kontrak segi liar borok wata job mentagi atlet tim kebal day insting tim kebal nomor game balajong gede tim kebal long ke profesional club apa India Hibrohoi datang yang kedua ya balajong Robin insting Gimdei hiban long penik bani pun berkah nomor bagi rumikat balak liar konjon bor dipersang kat balak konika bagi
mungkin qualify siapa quarter final. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jompi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru yue ar nyau lai